Impact News ki Impact Health Link program asibu miyeng tabiriba mayambu Joyshree Usham na taram nokchari. Ngasigi Health Link gi topic asi April tha sida khoina observe toriba Oral Awareness Month asiga mari laina bani ngasigi topic asi oral cancer haibasini. Hiram asida takpi tambina bai damakta Impact News ki studio da lengshin dina lairiba expert asi Dr. Deepak Ningombam, Assistant Professor, Department of Oral Medicine and Radiology, Dental College, Rimstagi. Dr. Bu ahan damokta taram nokchari. Dr. Da ahan bada lakchaning ba question asi ngasigi topic asi maksini oral cancer haibasi karamba makhalgi lainano masigi matangda shamlapa wahi khar thambiyo. Aina oral cancer gi start of jeng aina cancer is ke nom tang salam hai jage. Cancer is an uncontrolled growth of cells. Akhoi ngasai gi cell khuri makse mai life cycle mam lai jai haiba. Cell cycle je akhoi siraga anobo cell am pok toy. Amain to gana sida cancer da kamain to ge dang sai life cycle je ngasai gi siban aidana amada mudum pok thorok sum sandorop mari sandorop. Amain to budu cancer form da adu cancer ni. Amain to gana akhoi oral da su cancer saina form toy. Oral cancer gi makhada chalibasi akoina chimbanda cancer thokpasi machalani chimbanda leida adegi khazaida adegi lekha makhada adegi khazai mapalom da su mapalom da su adegi manunglom da su adegi akoina kenosi ngau da su thokpase adegi khanau da su adegi sinus si gi ta myam je oral cancer gi makhada lei. Doctor Khangjaning badi sika mama ahan question siga di mari laina re oral cancer je chin ya doctor na dikhar pan bigre mafam khara asina taba kari mafam da thokpa yabagi specific site lay bra natraga any jaga specific site se akoina keno si Manipur 2013 da ina literature am paje aduda survey ma to matam da madugi report ki madungina di Manipur da di akoina bakal mucosa ina khangna ba habi khazai se manungi se sida hena percentage am wang lay. Although commonly oral cancer say all over world hai di akhoi lateral border of the tongue aina akhoi lei sigi nakanjal lekhana taba lei side se lateral border of the tongue aina hai sidana hena report yam sidana maximum occurrence lei yari gums daga di thokpa jala gums su thokpa su lei akhoi kena alveolar mucosa aina su akhoi yari ya khong da su thokpa su lei sida su thokpa yai ado percentage di akhoina khwaidagi yamna phangwaji lateral border of the tongue is the phangi aduga keno da khazai da na Manipur da 2013 gi survey gi matung ina di khazai da ina phangi na akhoi Manipur gi di report dai mana ke ba keno any keno sigi side myam je thokpa ta yaraga su Manipur yo ina di khazai da na yam thokka khazai da na hena yam do si keno khanau sigi tonsil gi ajida thok tar ga di si oral cancer gi manung da ching ko do ribra natraga tongan ba ching kani aduda akhoina Kenosin 2000 recently 16-17 ki survey ama to matamda akhoi North East se North East sida oral cancer sina kenogi akhoi gi chimban lei kerigras thon base akhoi gi fifth most common oina oi aduga number 1 da oropharynx da oi sigi number 1 da oropharynx id kari akhoi gi friends akhoi tin yolaga akhoi mathang khanau di chatharaga leiba si khanau di chatharaga leiba oropharynx na khangle adugidana khwadi most common oina oi aduga fifth subadana akhoi gi keno se oral cancer akhoi swan chinya le da topase sigisna chingye okay ado hojiki hariba oral cancer je clinically diagnosed taw matamda kari saktam karma mawong da thengna bagi habi su thambi masi akhoina clinically yengba matamda yamna easily identify tawba ngamgani aduda sida akhoina ihan hanbada akhoi history ama lobadi dakale patient je akhoi habit sabra chadabra ko akhoi samna haibada habit haraga di akhoi topic ko number 1 risk factor ko adigi adugumba mayam ama le simyam se hanga matung da akhoi ngasai clinical signs symptoms se adum pop tarakani adu clinical signs and symptoms haibada matam da akhoi patient sina akhoi ya noma je akhoi reason ama leitana magi akhoi infection am boleitana ya nomba horaba natragan apomba ma leiraba apomba ma leibse hafta ahum dagi ko samna hafta ahum dagi hena pomba adegi ngasai chathat baje ulcer hairse chathat baje hafta ahum dagi hena leiraba yari gumba leigumba da heal tawdraba haide ocean bangam draba
sidagi sigumba singje adigi akoina mi ka ba haina akoi lymph node gland chawthokpa kanjal la leiba adagi akoi saina lengba da chattaba lengba da di nomba mobility se fix oina leiba sigumba mayam je symptom sigumba mayam je akoina thingnaragadi chingnaba yai aduga khwai maru oina akoi yari yakhong chimban oral cancer harimnina yari yakhong dana traga leidana traga kamai khangadagi haragadi ngasai pomba sida akoi saudoga leigani sauraga akoi ngasai gi broccoli gi saktam je smaina akoi kobi jumaina kobi gi smaina akoi mikosa mayam je saina saudal saina murmur sauraga leigani akoina brush tawu matamda natra thinba matamda ngasai gi I thokani madi immature cell ni immature cell lebni ngasai mature ngasai gi proliferate taw lebni na adu kitang thilu matamda I dum problem thokani ngasai case aina photo ama hapsagi ni tada tang pirati CA na adu kana de higher aduga doctor hojiki doctor na panbi hi bada hojiki my symptoms sing this my manung da sauraga leiba adagi bomba not kumba leiba sing thengnagani hai adu cancer oiba ayamba da cell dadi ayamba naba phawdi kain hai do hoji doctor na haiba siki pomba khotpa mayam je anaba phawga do ribra natraga just pomba leiraga naba phawda ba ogi do patient je ayamba matam da keno tawe patient je ahamba sa horokpa matam da asymptomatic oigali patient naba phawde kona henjalla kanda ma je concern oiba hore concern oiba naba hor akanda adai matam da yamna aremba keno da mana matam je concern mana awareness leitamni haigadra awareness oidamna oi maram oidana mana thengna khoina lakali aduna sigumba si akhona awareness yam dakale ahamba da di magi se symptoms bigande kona stage handle akanda ri naba khotpa tawre sau padadi pangna painless oigale haiba aduna ngasai gi ya nomba si mana na powder ma concern oidre adi maram leitamni na ko maram ngasai gi keno na ba na powder na nomne sum ma laitho ga leiram ni na ko na di henjala kan chawthor kan mana na ko tissue da invasion mana da spread or akana narak pa phaw ko matam da di ma lai adai kan da di am khare henjala me aduna akhoi awareness am create to am da ka le si gi madam da ado doctor no zigya nomba adagi nakan da ulcer kumba tholakpa ado si hapta ahum dagi hen taragadi doctor da laktuna check up tawna bagi da makta habi re ado aduga doctor na juma phama made amada spread taw habani na hapta ahum ngai ga da bra na traga adu kitang extend oi gradi kamai taw deuna stafi adu digi extend taw gra akoina hapta ahum ngai ba hidi ngasai gi magi kenosi usually akoina ulcer si ya makhan yam lei haiba ulcer se akoina kenosi viral infection da ulcer tawi adigi kenoda akoi after ulcer aina su lei after ulcer aina akoina stress dagi na vitamin wat padagi thokpa masihum si di kenose duration se around 1 week kumba phawadum ngami aduga ngasai gi viral infection gi su hidak piraga adum phawangami aduda ngasai gi si myam se phawangam draba phawangam dana sai sang leiragadi madu concern oiningai oye adugadi akoina ngasai gi ma expert amada yengba yam phangani doctor na hojik signs and symptoms ti haibi kre ado mathang da khanjaning masigi oral cancer asi kari da gi nahan bano adaga magi causes se si ju khara highlight to bi number 1 etiology haidi magi risk factor se ko one je number 1 je tobacco ni akoina tobacco si smoke less amasung smoking oina haidi churup thakpa akoina chaba consumption oin tawba ani phone da dum available loi adagi second risk factor da ko second risk factor haiga na koi ngasai good kha ko erekana myam se sigumba myam se aduda third ta haiga na koi vitamin wat pa ko vitamin myam multivitamin wat pa khot pa adagi es factor ong la ani dugi dana adagi fourth na koi traumatic ulcer natraga na chronic irritations ai traumatic ulcer haiba maram de koi ngasai kenoma tawdana ngasai irritate sum taw leba samna haibada denture akai bana natraga na faulty denture haiga di keno se koi dentist na taba dentist ama saba mana ngasa ya hatta napsan bagumba ngasai picture yaujar khebani picture da uchani adugumba do hapa mi da ngasa lokthok tana thamba kaigumba denture khara leiba saina gom na padoina yari khong de napsan ba adugumba do dentist asengba mo oraga di maina tawroi apoin tamma matam da di lokthok loksin tawba ya mo na tamme aduna adugumba yam kuina chronic irritation tawba adaya last ta akoi ngasa irritate keno se inherited oiba haitare genetically inherited adagi ama panba ama keno tawbasina last amutang panjani aduna
HPV virus infection ko HPV virus infection amsung Epstein-Barr virus yam rare oi ado HPV virus akoi human papilloma virus ko mainly type 16 ga 18 ga se sig de se thok pa si yai akoi ye topic ko mo te ma ja ke topic ko sing asa yi topic ko akoi na consume taw matam da sida akoi carcinogen yam yawi tobacco products sida carcinogen yam yawi asida nitrosamine nicotine moi amna consume tawraga di akoina yamna addicted oi do doctor zike nicotine doctor na haiba nicotine si coffee kum do su yawn coffee ta su oral cancer da yes adu thokpa yabi chance adu na buji recently news da ama yawna pani akoi Starbucks coffee company gi da saina coffee da awareness ke hapna bana haiba yam ha yawja khane sine sum pan ban adu da akoina mainly masi akoina alcohol consumption je sige se angtum pa alcohol consumption je alcohol na direct thon bari nate aduga alcohol ka topic ko chamina raga di yamna double triple times yamna heli kari no haida ngasai yi synergistic effect haisin ngasai yi akoina alcohol thakwa matamda akoi yari keno si khazai ji akoi oral mucus haida ko dehydrate taw basina kamai taw weda ngasai dehydrate taw mina kangjal lamnina ngasai chupsan be yi chang jam heli ngasai akoi topic ko sharu ko topic ko sharu si yamna keno chupsan be absorption jam heli maduna akoi oral cancer na any form cancer se form to da dum keno yam chang yamna heli adagi aina haijang ba point ama ya haijaning ngasai erekana ari akoi singi kwa jarda haidare ko kwa jarda da yam kom kwa kuma sabaji moina keno se akoina pre-cancer aina form to hunba ngame pre-cancer thokdringai da ko cancer thokdringai da sigi sina su akoi yamna cancer tho matung pre-cancer tho matung da kona cancer transform to bugi chance dum dai akoi pre-cancer haise kai no hairabada akoi cancer thokdringai da laina khara leyeba laina khara se akoina ngasai kamai tawge da ma saina ya ka thopang ngamdaba ya ka thopda akoi normally patient amana khubi kano si khoi three fingers se akoina taw thing ya ta thing ma tam da ka thopang ngamgadam ne adubu patient kano se also mucous fibrosis ka si umba kano si na basidana ngasai hardly two fingers se ngamdaba flexibility walakpa magi lai se movement walakpa makhai lekha se khara phajallakpa haitare adagi akoi morok chawa matam da hena saba adagi mayamna morok cha saba sai adu oiga su mayamna saba du ka hena mana khare hen saba morok ta na any spicy food che chawa matam mo da hen saba aduna siumba pre-cancer se thon bangami aduna erekana nasu directly dum transform malignancy transform to adum ngami atay atopa pre-cancer gi stage ta atay atopa symptom kari lebe doctor atay atopa stage da akoi gi panba yarabda pre-cancer gi makhada leje erythroplakia ko degi leukoplakia moigu masiamna concern oi akoina leukoplakia se akoi chuk thapogumba da ko yamna phangi akoi sangom mapan duina leida paaga legani adu akoina saina khetok na honabda chatlu yadaba sigum se angoba leida koktaba akoina kino tawroga su instrument na tawroga su khotoke honaraga su ko yadaba rub tawbada sigum se kino uraga di yam thuna khoi expert amda tanaba dakale adui mathang da erythroplakia haisena ngasai angobu se yawna mai wai da gum ngangsang ngangaga ko akhoi hek themda ma je thuppa na tra naba yam phawgani adu je sidana erythroplakia yoroga di magi oil cancer gi transformation se chang yam na wangi aduna akhoi sigum pre-cancer se thengnaraga di manana ko expert amda akhoi di dentist ko hairo dentist da akhoi salaga ungtang unaba dakale mai Doctor yam ngai matang asoi de break mata logjage break ki matung da oral cancer ji kamaina laing pathap chathagadage habadu khanajage break ki matung da amuka na taram nokchari doctor break ki mamang da pre cancer stage haiba asigi matang doctor na panbikhre ado matang da khangjaning basi doctor nang sai panbikhiba tobacco chaba asina tana atai kari degi oral cancer oirak pajabage habadu khara kupna thambiyo yes madu yamna concern no akoina yamna kan to gadamne awareness legadamne
samna haibada ngasidasu patient na ama akhoi OPD lesalapda ama thengnajagi magi si akhoi traumatic ulcer na chronic irritation ko haidi akhoi ya se ma si tekraba tek mati yek se ya se pura tek mana ta ya se mati am tekraga mati am de lehoba aduga yam sharp tut oiba sharp idi yam thona ya se akhoi jaina structure se kai atum de lehoba aduna ya ahan se ya satu se yesunga ya daba amai to ma sum thambadu na ngasai gi chronic akhoi gi laisi nakan da haitare ngasai aina hapan jagi lateral border of the tongue do adugi do sum takna raga leraba sum takna lega kuina chronic irritation oiraga di yes chronic irritation oiraga di mari cancer on bi chance awang akhoi gi habit tegi transform to basi cancer se sigi sina mai process ama keno changi adunga sai trouble hedi matam je khara dum lei changeba aduga nga sai keno si traumatic ulcer hai si di cancer transform to basi di yamna fast way aduna traumatic ulcer ajina traumatic ulcer sai nga sai keno se ya atum basi na lei taknaraga to basi hai samna haibada any kind of chronic irritation hai tare chronic irritation dagi traumatic ulcer ai ko cancer hapada ya keno guma thindo leraba adu kuina khel leraba kuina khel le chathatlaga madu heal to ngamoi heal to ngam dra kona my mutation thokraga kona de cancer form to ngam aduna hen adugi rates ni hena thui ba to be ko chaba de aduna siguma swaina keno to bo heal to ngam da na tragana swaina ahan maruin ahan sing je khara ya satning da ba sum yawi aduna moina ya satba ya satlona hairani hadna dum lo salaga thamba yawi moina ahan angang sing da keno haining da bugumba ngasai ju magi macha ga laqo macha yam chairaga keno tawgi aduna adugumba keno do chance yam no wangi adi mathangda akhoi gi ngasai HPV virus ko akhoi human papilloma virus hai se sidagi su transform to ba yai se akhoi India da di khara di yam kana report yam leite other western countries da di yam na lei sigi sidadi okay HPV virus cd kano cervical cancer ju sinatole aduna kano moina like kano physical relation lai matam du gi matung inna chinda su lakpo ya ba chance sin da lai ya ko la bi chance yam wangi aduna akhoi si prevent to na ba keno si angang sing je akhoi chahi ta ma thoi ma tara saina so pa matam da vaccination to ba yani vaccination to horaga di ma phagani aduga mathang da kangjening base doctor oziki keno tobacco products da hojiki akhoi na kwazara chaba khaini umba asi myam sina kano oral cancer thokpa ya bagi chance yam wanghali hai adegi kwazara chada ba mioi amada su oral cancer na bagi chance lai haina su doctor na panbigre hojiki kano traumatic oiba ulcer mayam jina do asi na taba ataya toppa kari dagi di thokpa ya bagi genetic factor akhoi gi geno se ma pa ko haina cancer na gi ba lerega di ko adu de ma moi da chance yang wang le samna haibada aina keno si point am da hapsaning beding asai gi mi khuding mak da hai tare ko mi khuding mak da sai ma pa na ga monda keno ma pa cancer na gi ni monda nar oidra haiba gi matang da la pa matam da yes chance still le adu genetics palam ni na genetics maram da mu ngasai mari le na ba amaga haijaning akhoi ngasai gi tumor suppressor gene na ma le ngasai gi haksang si da tumor thokpa se ngak thokna ma sai mechanism adum yaujei ba aduna mi khudima kwa chaba mi khudima cancer na gadra haiba ama le ba natraga na magi ngasai gi pre cancer do tawgadra haina adu gi do matang da pande keno kwa chaba na chup thapa chahi 30 mu tawre aduga mana chahi 30 mu chare natraga cha 30 chup thale ma de kem tawdi adu ma keno di ngasai gi ami ma du na tha ama natraga tha ni tang cha da ngai adu ma pre cancer cancer na re kai kino na question hangbe adu gi question du da khaira ga di ngasai gi mongon da akhoi isa da tumor suppressor gene na ma no yaujari ba ngai tumor jang thok pongam na ba hai tare adu p53 na adu gi da mi khudi da khene hai tare mi khudi mi khara am na ngai tumor suppressor gene jam strong way adu ga ma tumor suppressor gene strong way na mongon da cancer tholoi la way hai ba di leite ba at one point of stage da ma lak ba di ya ba aduna ngasai gi jin da pure hai tare ngasai gi tha ni tang cha da ngai da mangon da thoi kari gi no hai mangon tumor suppressor gene yawi ba gene do kitang son mana maramoi da thokpani aduna khoi phabadi akhoina khwai ma si avoid to bana khoi phagani doctor mathang khangjaning base doctor na ngasai
at least 3 weeks ya nomba or certain symptom thing ta di doctor da chatna unabiyo hai ado hozik HPV infection or any CJ my cancer ba yorpagi stage duration je matam kyamuk changbagi habdu doctor kan matam je akoina si any kind of cancers ko asai mai tho madong da akoi likoplikya wo hairo pre-cancer da hairo ko sumni ngasa hapta ahum hai bido pre-cancer da gi pura full fledged cancer hapta full blend no si ngasa yi akoi hapta ahum heal to ngam draga di ko amai jingna ba patient notice to ba ya matam da to gande ba ko aduna akoi duration je around 6 to 6 week natraga na 4 weeks kumba 6 weeks natraga 4 weeks kumba sium ba chang 6 weeks to 4 weeks 6 weeks to 4 weeks adu the patient da kha depend cancer to ba ado mathang da khangjaning maji ya gi doctor natraga dentist amana loriba thaudang haidra cancer diagnose tawda adu kari no adu doctor na khara khangan bi okay mouth is the mirror of the body and high adu mind to da na akoina patient ama to matam da magi si health si akoina mouth to reflect tawi mind to na akoina mana any kind of say yenga matam da akoina oily haitare oil diagnosis se dentist amna phasana yengba ngamgani aduna nga sai cancer se akoina any kind of changes in the mucosa samna haibda ngasai gi OSMF high riba ngasai kwa chaba de gi to bodo sigum se yam thuna akoina khangauragadi yam line diagnose to akoina cancer dai ngak thokpa ngamgani aduna patient du di ngasai gi cancer na re haibaji mawon di yam kana cancer oigande adi cancer no igande diagnose to dringa da ngasai sign symptoms ulakpa matam da yam lai thokali ya nomi se akoi hanu da na sonjala ka na ya nomi wini adu ya nome ya se satlage na lai adu matam da akoina yenghauraga di mai se yam kanna akoi ya nomi se ngasai saru ni yomi do saru do khara chatharabane ba aduna ngasai purati phawdrok triba haitare adagi ngasai gi akoi chathatlaga leiba yari ya khongda chathatla leira sigi si tawdri hil akoina ocean mangamdre sigi concern gum tawragadi akoina dentist na hana yengine ba aduna akoi masigi adugi stage ready akoina dum diagnosis tawraga ma se treatment gi namang akoina refer tawba yam role ama lawe haitare no doctor sida ina kitang confusion ama leibana mouth cancer or oral cancer na matam da ENT doctor sakadra dentist sakadra haibazi akoi gi adudi da anima dum yani aduga akoina mouth ki hairaga di akoi chimban leigumba hairaga di akoi da oral da ENT su dum tawi adum akoina yari ya khongda oiraga su akoina biopsy lawraga adum akoina tawbo yani madugi de akoi da patient da pure khanau gumba hairaga na ENT da mu moina mu specialize oigre aduga lei akoi gi khajai gumba hairaga na akoi dentist na adum biopsy tawraga adum tawbo yani pathological findings ki damota confirmation tawbo yani. Okay, doctor. Mathang da khangjaning was doctor haji oral cancer asidagi ngakthok na ba prevention measures ai ga ngakthok na ba disha pai kari lebagi have the thambi koi prevention je yam awareness ama yam dakale prevention ai je akoina awareness akoi masi gi si mana chari ba pot atra mana tawri ba si ma yama karma di dum lei ai karma gi wati palaro to gi si samna ha da akoi gi prevention is better than cure I don't know prevention is better than cure kwa cha ba si phatte je khangin phatte khangna chargadi natagan chup ta pa phatte okay oral cancer na da so ma lungs se so ini khanau gi throat cancer is one of the most common oily ni gi da akoi chup na thole si so sium cancer myam se ma ready wera bra ma face on ready wera ma imung manung du haiba khallaga ko adu sigi se akoina khallaga masana ojik chup thaiba natagana kwa chaiba mayam se khandaba phai akoi magi imung magi ichabu oiro natagana mai pa bu oiro ko mai masi bu oiro chu family mayam dui khallaga ma khandaba phai akoina ngasai kwa chabasina maru oibra natagana ngasai gi cancer naraga akoi mayam si adum thado ma chakhiba natagana adugumba do akoina awareness am kana dakale adu cancer si kamai tawi kholi kari mande tholi no haibasi ama khangan ba ma dakale aduna akoina ngasai tobacco product natragana da happy poster myam do yamna justify tawi awareness aham bada yamna dakale
ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗ any kind of changes ꯂꯩꯔꯕ any kind of change ꯑꯩꯈꯣꯏ oral mucosa ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟ ꯂꯩꯗ any kind of changes ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯃꯁꯤ normal ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ normal ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯃꯥ dentist ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ visit ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ any kind of changes ꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ feel ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ report ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯨꯠꯄꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯛꯆꯛ ꯊꯤꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯜꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯦ ꯑꯣꯕꯁꯦꯁꯤꯞ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯅꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟꯠꯂꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯕꯁꯦꯁꯤꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯏꯔꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯦꯟ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦꯖꯅꯦꯜꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯟꯁꯀꯨꯝ ꯆꯥ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯠꯄꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯆꯛ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯟ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯏꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯖꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑ ꯐꯖꯅ ꯆꯤꯟꯁꯦ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯏꯔꯨꯖꯊꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯆꯥꯁꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇ ꯑꯌꯨꯛꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯗꯦ ꯇꯥꯏꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩ ꯃꯛꯇꯤ ꯊꯠꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯖꯔꯥ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯜꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯊꯤꯁꯦꯀꯣ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯎꯃꯥꯇꯤꯛ ꯑꯜꯁꯔ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯗꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯇꯦꯛꯅꯒ ꯊꯤꯟꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯩꯇꯦꯛꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯕꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯊꯤꯁꯦ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯩꯈꯥꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯂꯩꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤ ꯂꯩꯈꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯥꯁꯤꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯥ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯉ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯨꯝ ꯏꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯎꯃꯥꯇꯤꯛ ꯑꯜꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯃꯟꯊꯁꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯃꯟꯊ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔꯞ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯔꯗꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯂꯞꯀꯨꯝꯕ ꯈꯩꯅꯤ ꯖꯔꯗꯥ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯩꯗꯕꯀꯣ ꯆꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯆꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯅꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤ ꯊꯛꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤ ꯊꯛꯑꯦꯅ ꯆꯥꯔꯝꯃꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯗꯕ ꯆꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯄꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯔꯤ ꯊꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯨꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯏꯁ ꯕꯦꯇꯔ ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯃꯤꯀꯣꯁꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯥꯟ ꯂꯩꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯪꯉꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯗꯦꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯀꯣ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤ एपिसोडꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ
masidi ngasigi impact news ki health link gi program mathangi chayolda atopa laina amagi matangda doctor atopa amaga pujaduna lakchage haraga ngasigi episode asi matanga swaida lotion jerage. Thank you.